T2, Addictive. Na, nežinau, kuom jie mus gali užkrėsti, todėl žodį geriau perduosiu Ricky, kolegai iš Didžiosios Britanijos, jis vis tiek ten tose vandenyse kasdien sukiojasi, geriau papasakos apie dvigubą T ir priklausomybę, ar kaip čia. T2 and Addictive, how you guys doing? Fine, thank you. Good. T, you right? Oh, bro. You good? What's going on? So tell me, what are we down here for? Why are we here? What's going on? We're there to shoot the video for Addictive featuring T2. The song Gonna Be Mine, big on the road. You already know, Powerhouse 2MV, you get me? Basically, man, it's a big tune, you know what I'm saying? We're shooting a video for it and hopefully you're going to see it on your screens very soon, you know what I'm saying? Okay. So how did you guys meet up? How did you link up? What's the story? We link up. Well, our management put us through to T2. We heard about the bass line, the music and everything. We went to Leeds, we raved to it, we liked it, we wrote to it, and now we got Gonna Be Mine. Now we got Gonna Be Mine, so yeah. And T heard our vocals and liked it, so he told management to get in contact with us too. So it was like a two-way thing. Okay. So explain to me, is this your track? Is it your track? Is it a collaboration? I'm featured. I'm glad to be featured on such a beautiful tune, you know what I mean? All you singers out there, all you dibby singers, right? Hang up the mic, because we're coming through. These girls are coming through on some different levels, you get me? And that's honestly, like, I'm not trying to big them up or anything. Their levels of vocals are very, like, industry standard, and we're just trying to show them how we do. It's about a guy that you see in a club and he's going to be mine. No, he's gonna be mine. No, he's going to be mine. That's kind of the story, you know. Two girls like the same guy, keep meeting The same guy. Yeah, that kind of thing. He's probably a player. So tell me what else you got coming up in the future. Obviously, I'm producing an album at the moment, so that's definitely going to come out. I've got my album popping off. I'm in the studio every day. Like, tomorrow I'm in the studio. As soon as I finish this thing, I'm in the studio. Prieš kiek tais mėnesių supažindinom jūs su Amber Smith, grupė iš Vengrijos. Dainingi vyrukai, stilingi, labai linksmi. Ne pirmą kartą Lietuvoje jau spėjo ir cepelinų paragauti, ir į Gedimino kalną užlipti. Ir net, nesakyk, mamai vakarėlį nueiti. Taip. Na, praėjusį savaitgalį visą tai darydami, jie pristatė ir savo albumą. Apie tai ten. So, hello. Hello. Hi. We are Amber Smith, and this is the second time here in Lithuania, yeah? And we are very happy to be here. But we both have to grow. But I love now to walk your sea. Yes, I love to hurt you. Tonight, we're playing here in Lama Urbar in Vilnius, and this is our first album concert here, the album release. And we are five. Let's introduce Zolan, the keyboard player. It's nice to be here. Hello. Yeah, but we've got this obscure Hungarian name, so anyway, you're not going to memorize his name. But his name is Alan, so you have to know it. No, actually, it's the longest tour for Amber Smith is not that long. The longest tour we ever made was 2 weeks, and by the end of the second week, we were pretty much KO, to be honest. But we didn't really stop, did we? No, not really. Absolutely not. Yeah, so we can. We had bears like this. Yeah. So we go to party tonight. Yeah, we want to. We are open for all solutions. We heard something is gonna happen. Yeah, some girls told us that. We heard some indie party or something. Something going on. I don't know. We ask her again. Electric boogie or who knows?
Some salsa or something. What are you Zalan, what are you interested in it, apart from that thing? Well, I think the after party will be at the seaside tomorrow morning. I don't know. Midnight swimming. This is very Amber Smith thing, if you know what I mean. Introspective all your lives. They well deserve the funny tile. Well, actually, we have some requests from Ghana and Ivory Coast, so we plan to release the album there. But apart from that, probably this album, which is out in Lithuania and also out in Hungary, of course, and probably it will be released in Germany and hopefully in Japan again. So we really like to strengthen our positions in these countries. I think it's for a European band. It's the first step is really to set foot in the continent, and afterwards thinking about something else. So again, we plan something for Germany or France, where we played before, and of course Hungary and Lithuania. This is the two biggest kind of aims for us. The first rain when the morning light come, it's your last chance to greet the sun. Well, actually, because maybe it sounds arrogant, but the whole band thinks, actually we think that the introspective album is very good. I think it's a very good album, so everybody should hear it. So therefore we would really like to do a big promotion, or as big as possible. And from Hungary, where the album is already released 2 weeks before, we have really very good reviews. So I'm not just saying really very good reviews. I haven't read any bad reviews yet. And the thing is that that's why we want to make more videos. We plan to do a second video for Select All, Delete All for a song, and we are shooting a video here actually as well, or at least some bits and pieces, which we plan to do maybe for later, for the end of the year or for the autumn or something like this. And yeah, so far 3 videos, which is, I think it's cool. Tai ką, ir vėl. Artės savaitgalis, jau tikėjausi ramiai, jau šitai tikrai ramiai. Bet pasižiūrėjau tą visų mandrai vadinamą vakarėlių schedule ir supratau, kad vėl bus balaganas galvoj ir visur kitur. O balaganas tai tikrai bus, nes pradėsim jau nuo ketvirtadienio, kovo 6. Nes gyvos muzikos klubas Tamsta pristato būgnininkų konkursinę Fiesta Drum Day 2008. Šiame konkurse sudalyvaus ir Terry Lyne Carrington iš Jungtinių Amerikos valstijų. Penktadienį išvis mirtis, nes tiek vakarėlių. Štai muzikos ir kokteilių baras Lemur surengs vakarėlių blogos grupės Gerai groja. Čia jums savo programas parodys Zima, Taika, Sportas, Verslo rizikos rezervas. Vingio parko estrados patalpose vyks Blitzkrieg 3, Drum and Bass Stage gros Counter Strike'as, Nervas ir Rupas. Pagrindinėje scenoje pasirodys Night Moves iš Didžiosios Britanijos, Metal on Metal ir Wild House. Klube Milk baras vakarėlis Women Jazz Wallet. O jau visiška mirtis klube Tamsta, nes ten jūs pakvies renginį Live at Tamsta su Bigs prieš akį. Taip pat Gravity vyks vakarėlis, Gravity žudo. Gros Andrius Alien iš Happy Endless, Andy Lau, Minimi ir Santi Touch. Tiems, kurie dar bus gyvi šeštadienį, tai būtina apsilankyti klube Gravity, nes Blue Sessions 2 pristato Zoot Woman Live, kur gros patys Zoot Woman iš Didžiosios Britanijos. Prigazdinau čia dėl tų vakarėlių, bet iš tiesų, juk jiems reikia labai daug jėgų. Na, nebūtume mes, nebūčiau aš. Reikia jūs pamasinti. Į tai ką minėta Blitzkrieg 3, kuris vyks šį savaitgalį penktadienį, kovo 7 dieną, Vilniaus estrados patalpose. Turiu 4 pakvietimus ir atiduosiu juos tau. Tiksliau jums, tiksliau 4. Tiems, kurie pirmieji užsiregistruos su savo prisektą nuotrauką į supermercado.mtv.lt. Sėkmės, registruokitės, o tada jau pirmien per vakarėlius ir ypač per Blitzkrieg 3.
Amber Smith. Apie jos kalbėjau pirmoje laidos dalyje. Tai tie patys žavieji vengrai, kurių netgi 3 albumus naujausius ir pristatytus netgi Lietuvoje Introspective pralošiu tau. Tai reikia man atsakyti, kurioje šalyje buvo nufilmuotas pats naujausias, dar neišėjęs jų vaizdo klipas. Pasidomėk, sužinok ir siūski supermercado.tv.lt prisegė savo nuotrauką, o tada jau namuose galėsi vengriškų garsų klausytis. Paparacijai tai paparacijai, bet šį kartą kiek ir supykau. Kodėl mūsų paparacijai susidomėjo tuo Ostapenko? Aš apie jį girdėjau. Į visas laidas lenda, bet jau kad net į mūsų lystų. Turėjo kažką jau tikrai šį kartą ypatingo iškrėst. Lietuvos didžiausias bambukų dundukas Eugenijus Ostapenka pasirodo mėgsta pajodinėti ant baltų arklių. Vieną vakarą išmaukęs ne vieną čerkelę, Lietuvos estrados liuzeris pradėjo siautėti. Išlaužęs kaimynų duris Ostapenka išjungė elektrą. Atvažiavę žalieji sargai nuvežė pacientą tiesiai į policijos poskyrį. Iš ten ligonis bus nuvežtas į Baikonūrą ir artimiausių metų bus išsiųstas kartu su Radži, Minedu bei Rimiškiu į Marsą. Ten jums ir vieta. Muzikinio realybės šou Kelias į pragarą laureatai grupė Bitės šiuo metu įrašinėjo naująjį albumą. Atmosferai studijoje sukurti rūkomi graikinių riešutų kevalai bei smilkomi Nepalo kaktuso spygliai. Tai anot muzikantų padeda pataikyti į toną ir įsiklausyti vienas į kitą. Bus siekiamas Gineso rekordas. Muzikantai įrašinėja nei daug, nei mažai, tik 120 dainų. Sėkmės jums, bitinai! Lietuvos funkerių grupė Saulės Kliošas netikėtai paliko vokalistę Daivą Starinskaitę. Priežastis – grupė Brass Bastards. Užvirė baisus žodžių karas tarp 2 komandų. Nusimato nemenkos muštynės. Susitikimo vieta – klubas Tamsta. Bus švaistomasi saksofonais, varpeliais ir metalofonais. Jau užsakyti 2 greitosios pagalbos ekipažai. Pertraukėlė.